Otavalo informa. Shamuk domingo Iscumpunlla enero killapi municipio Ucumanda kallarigrin jornadas culturales nishkakunawan kaykunataka ali yachak mashikunami ñawpama apagrin Otavalo kitimanda muyurishka kuskakunaka ñami charigrin shuk mushuk ruraykunata chaykunaka kanmi pukllaykuna tushuykuna kalpaykuna tukuy domingo punlla Iscun pachamanda chunga shuk pachakamanmi kay ruraykunataka paktachigrinchik kay Otavalo kitipi kawsakuna ama ungushka shina kawsachun kaykunawanmi paktachigrinchik ishkayniki encuentro cantonalpi rimarishkakunata shinallata hatun pambakunata viñachishkanchi kay yuyaykunawan kay ruraykunaytaka kuskakunapi ñawpama apag mashikunawanmi rimarishpa ruramugrinchik Iscun punlla enero killapi Jacinto Collahuaso primera etapa Cuscapi chunga sukta punlla enero killapi Selva Alegre Cuscapi shinallata Bosques de San Pedro Cuscapipash ishkay chunga kimsa punlla enero killapi Collahuaso segunda etapa Manuel Córdoba Galarza Rumiñahui Plan Venezuela Antonio Mejía Cuscacunapipash kimsa chunga punlla enero killapi Rumiñahuipa Cuscapambapi shinallata Barrio Nuevo La Florida kaymikuna hatu Copacabana Pambapi Kashnami kay punllakunataka shinashpandi rikuchishpandi shamugrinchi marzo killakama Otavalo alcaldía Ucumanda ruraykunata paktachinchi